Januari acara apa? Ini nak mulai. Ke music video bala aikerthing epic te ke Donkam bala rai the way niki kaitor uba Anthony Kriam le pelat Paidbah no menta kesengi ke khat sau terik ukala lengkot ha maulen mau khan. Ia kata ke Jingrwai jong te kaitor bapau kmat jong ketong riboy le pelat ha ke YouTube channel Hot Temper Brothers the uba Sunshine Makri kum ukong san ha ke jingedon ringkat uba Sumer lang swear kinongkit kam jong ke snong maulen mau khan kilong kami kisamla ki hebrid lembat kiwe. Dengan syukur saya Paidbah. Kini ke along Jingrwai kamtam ki khna ki hebrid kiba lakot la iyo ya ka ta kapas nam kila la ban simenta ban thebut mitong ne ban pe ba democracy jok state kamtam jok konstitusi te iba Anthony Kriam ila bu da Jingrwai ben snow kamtam yu ma ki yu ki mentar ki pe ki long kena pasal Jingrwai ba dan nak tu channel ila warra hak tu platform mentolong ke Jingrwai plus berkah hak bilang aku tu hidup bro dengan internet asutan dengan ketui Paidbah Anthony Kriam ban nanti semua kan pun ke Jingrwai kemudian kata ke epic pun ke Jingrwai ki pakila ban publish kamtam ha bori ho jungi lara demka ai epic kimsa ajib ha gawat sana Pura hapokari India, kita penyen hakatan kong rasul, kisur banyak